ولسائر القرابة والإخوان واشملنا وإياهم بالعفو والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اجعل تهليلنا وصبيتنا ودعاءنا وقراءتنا وتكبيرنا وتحميدنا وتسبيحنا وصلواتنا لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولهم فداء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan secara ringkas, sebagaimana hajat dan tujuan kita musafah ino bakatnya, yaitu untuk sama-sama berdoa yang tak kirimkan misil pahala kepada arwah-arwah yang keawal tinggal kita, lebih tepatnya adalah urang-urang ataupun saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang meninggal saat dijatuh musibah oleh Allah, yaitu 26 Desember 2004 terus tsunami di tempat kita, sehingga urang-urangnya awal terus janji dengan Allah ke awal dua Allah. Cuman sebelum kita dah mulai, ulun tuan ingin memberitahukan yang bahwa saat seatik kita dah baca Yasin bersama. Yasin yang kita baca, yang ulun tuan pimpin, khususnya Pak Uronyo karena juga uro Jumat dan uro yang sangat berkesan bagi kita, yaitu 21 kejadian tsunami. Maka Pak Uronyo mari hingga selesai kita dah baca, tak amalkan sabuh Yasin. Yang benar Yasinnya adalah Yasin Putlusa. Dalam arti kata, tak baca Yasin selama Putlusa ke, maka ubina hajat kita dikabulkan oleh Allah dan doa kita diterima oleh Allah. Karena kita uronyo kamu sapat di Bandung cukup ramai, sehingga tak baca Yasin legedanyo dan rame-rame dengan jumlah yang lebih daripada dosa, maka alhamdulillah sehingga tak baca mencukupi lebih daripada dosa. Dosa tak baca secara khatam, maka dikabulkan ubina hajat oleh Allah. Sedangkan gedanyo lebih daripada dosa, maka sigo kita baca dengan jumlah kita yang ramainya, insya-Allah ubina hajat diterima oleh Allah. Ma quri'a qira'atu Yasin bi arba'in wa wahidah qudiyat hajat. Hana dibacakan surat Yasin dengan jumlah 40 saga, melainkan Allah Ta'ala menunaikan ubina hajat. Maka ba'uronyo secara terpimpin diikut kiban yang ulun tuan bacakan. Yasin tak ulang-ulang 20 saga. Kemudian truk ba'inna nahnu tak ulang-ulang sebanyak 7 ke. Kemudian salamun qawlam min rabbir rahim tak ulang-ulang 16 ke. Dan juga innama amruhu tak ulang-ulang 7 ke. Laginya cara mengamal Yasin dosa baik ba'uronyo tapupun dan kemudian singoh di rumah nak amalkan, insya-Allah ubina hajat diterima oleh Allah. Lebih-lebih yang kita baca ba'uronyo uro Jumat. Sekian sebagai pemberitahuan. Kemudian mari kita baca secara khusyuk
Yasin secara terpimpin kita baca bersama-sama. InsyaAllah pemantau yang kita hajatkan dan doa yang kita panjatkan, misil pahala yang kita baca mandunduk kepada segala arwah-arwah yang nampak kuburan masal dan juga urung-urung yang lain, saudara-saudara kita yang kaawai ditinggal kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا إلى روح الشيخ أحمد وخصوصا إلى روح شيخنا محمد وخصوصا إلى روح شيخنا الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita kasahkan sama-sama umat dan niat kita dan hajat kita di dalam hati masing-masing. ثم إلى هذه النيات الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
إنا نحن نحيي الموتى قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Sadaqallahul azim. Dino sama-sama gedanya sama dia, kemudian datuk dengan doa, baru nasihat ataupun tausiah ala kadar. Kemudian segala berlanjut untuk oleh sama dia langsung runtuhan pimpin doa.
dan lung harap doa yang kita baca uronyo walaupun mungkin sedikit banyak, tapi cobalah untuk uronyo dan usahakan dengan khusyuk dan karenanya untuk mengenang sidun siga, yaitu kembali hati kita mengingat tahun 2000 ada kejadian tsunami dan tak kirim pahala kepada segala arwah yang kahadali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقنا من شر محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامته لنا دام رسولنا ورضاك مع قلبنا عظيما محبتك إلى خطب روح الشيخ محمد بذنبنا ولروح الشيخ وهي ضعفت محبتك ولروح الشيخ وهي ضعفت ولروح الشيخ وهي محمد ثم إلى روحي كتب الإرشاد الحبيب حتى رضي الله عنهم وأرواحهم في سلسلة وشيخهم ثم نختم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وطيبين الأنبياء والرسل وملائكة الله المقربين والشهداء والصالحين خصوصا لأرواح من كسرنا وخصوصا لمقصودنا ومقصودهم بثوابنا وما كبرنا وجدنا من هو الله أعلم. شو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sama-sama kita ingat doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات من فوق 7 سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج العالمين. وسع سمعك الأصوات وأحاط علمك بكل شيء. نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك بحق سورة ياسين وبحق الاسم الأعظم وبحق قلب القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما حفظت روح الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين القاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب
وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرب لطفك المصون بسر قولك الحق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وإياها في وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اشترينا أنفسنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، خصوصا لأرواح من قصدناهم ممن ذكرناهم وأنت تعلم بأسمائهم وأحوالهم ومكانهم وقبورهم، وخصوصا لمقصودنا ومقصودهم ومرادنا ومرادهم وحاجاتنا وحاجاتهم، ما هو خير لنا ولهم في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم، بثواب ما قرأناه وما تلوناه من كذا وكذا من قل هو الله أحد ولا إله إلا الله، ومن قراءة سورة ياسين. اجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ذلك عتقا وفكاكا ونجاة وسترا من النار لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولهم، واغفر اللهم لنا ولهم ولآبائنا وآبائهم وأمهاتنا وأمهاتهم ولسائر القرابة والإخوان، واشملنا وإياهم بالعافية والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.
اللهم اجعل تهليلنا وصبيتنا ودعاءنا وقراءتنا وتكبيرنا وتحميدنا وتسبيحنا وصلواتنا لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولهم فداء وبرأة وعتقا من النار وأمنا من العذاب وجوادا على الصراط ونصيبا إلى الجنة وعاقبة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وزوجة خيرا من زوجتهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذبهم وأنت غني عن عذابهم يا غفور يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانوا محسنين ففي إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تسلب منا ومنهم رحمة ونعمة ودرجة وأمنا وسلاما أنعمت بها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية علينا والمغفرة علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأعداء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومكاننا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائجهم بحق سورة ياسين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائجهم بحق سورة ياسين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائجهم بحق سورة ياسين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
وبلغنا في رمضان وحصل مقاصدنا من كل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Allah rahmat Allah dum sejahtera agar Nabi oleh kita Muhammad dan keluarga agar sahabat bandung merata. Allah kasih sayang ya Rabbana Tukamu alamin yang hina dina mati dalam iman yang sempurna di akhirat azab pena. Allah berlimpah karunia lam ibadahku keboduna suka rindu dalam hati guna uramalam selama-lama. Allah ditipu oleh iblis dunia melindungi kamu ya Rabbana. Amin amin ya Maulana amin. Ajibna min du'aina.
Allah ya Maulana ya Habibi nupreka moba ule titi kasinan nupre ya Muhammad kiamat syafaat nubri Allah ya Maulana ya Habibi nupreka Disinan nupre ya Muhammad kiamat syafaat nubri Allah ya Maulana ya Habibi nupreka moba oleh titi disinan nupre Muhammad kiamat syafaat nubri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama mengucapkan dengan kali baca doa kuno dipimpin oleh Tengku. Mudah-mudahan dari pertama baca Yasin, kemudian dilanjutkan dengan Samadiyah, amanungan boleh diterima oleh Allah, boleh kutuk kepada Mamandung untuk yang kasat dalam hati kuno dan juga kata kasat dalam hati kita yang bersama. Baiklah, sembari kita sudah kedapih Tengku istirahat ya, dipimpin doa dan dengar betul kata sambutan dari Imam Mukim. Maka kepada Imam Mukim kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah dikali kami berahkan kita yang bersama berbagai macam nikmat dan rahmatnya sehingga di waktu tengah menjelang siangnya kitanya dapat sama-sama terhadiri acara tahunan kitanya di Kempiman Kling, yaitu tajak takziah bak makbarah almarhumah urinsi kitanya, saudara-saudara kitanya, abang-abang kitanya, adik-adik kitanya korban gempa dan tsunami tahun 2020 yang lalu. Jadi mudah-mudahan maksud dan hajat kitanya, tujuan perhutanya benar, nyo betul berkahi oleh Allah dan betul sampo oleh Allah segala maksud dan tujuan dan. Kemudian selawat beriring salim sama-sama dengan sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para alim ulama, para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, serta kepada ulama-ulama yang muktabar dari Allah Subhanahu wa taala. Takdim dan kemuliaan Tuhan yang pertama sekali kepada guru-guru kita sekalian, para pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan balai pengajian, tungku-tungku sekalian,
baik yang ka berhadir kena tengah-tengah bertanya maupun yang na dalam sekitaran wilayah bertanya. Yang tuan hormati dan tuan muliakan, Bure bertanya Tengku Syukri yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah bertanya untuk dihantarkan bacaan surah Yasin, Samadiyah dan Tahlil, serta nanti akan sampaikan baca tausiah yang mudah-mudahan tausiahnya tersebut nanti dia betul-betul menjadi mau'izah yang hasanah bagi kita sekalian. Kemudian Bapak Camat Baitul Salam yang telah berhadir di Wa'uro yang mulianya, dan mungkinnya Pak Camat baru kali pertama hadir. Tak kau Pak Camat yang tahu mungkin 21 tahun tsunami, peringatan tsunami, tahunnya yang nak hadir Pak Camat. Yang luar biasa, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga yang kamu hormati, Burai kamu Ketua MPU Baitul Salam, Bapak dan Ramil yang mewakili Jamandum para kecil yang kau berhadir, juga urusi kamu Tuhaput Mukim beserta mandum anggota dan abang-abang, urusi Lun, adik-adik, ibu-ibu sekalian yang kau berhadir, yang tuan hormati dan tuan banggakan. Tuan pada kesempatannya sebetulnya belum pegang apa benar baju tu betul. Tapi karena nyo singkat terwater, kalau sampai don WA dan muhajir benar belum pegang, jadi belum pegang apa ni. Karena kamu jelang dulu, uro Jumaat, keadaan ku umuro, tapi kebahagiaan bagi istirahat kan ku lihat. Maka lu sampai kesempatan bahlum ki pegah betul. Tuan yang pertama sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Mukim, baik yang telah terlibat langsung dalam beberapa kegiatan bedanya di Mukim, karena urangnya merupakan kegiatan yang keput dan tuan selaku Mukim terpilih. Urangnya kegiatan yang keput. Jadi yang pertama dia kalau sampai himbauan ataupun menyambut malam 12 tahun awal, dia kata himbau seluruh masyarakat yang dalam wilayah pemukiman ini untuk sambut malamnya dengan rasa ketakziman, kagungan kepada Rasulullah SAW yang mengawali untuk keberkahan Lun sebagai pemimpin di Mukim, mengawali kerajaan sebagai Mukim dan pegang kebijakannya. Jadi alhamdulillah Nyolong Kalang sangat luar biasa, mandum masjid, mandum menasah, mandum balai-balai pengajian, malamnya kamu terawih tiap mungkin. Dan nyo insyaallah kebijakannya akan terus kita lakukan hingga sampai nanti di akhir masa jabatan tuan. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Mukim selanjutnya dilanjutkan adanya. Kemudian juga tanya kali ada kegiatan Maulid Mukim, nyopi luar biasa Kalang. Jadi taboh cupi tapo partisipasi dukungan daripada seluruh masyarakat ini sangat mendukung, sangat membantu acara tersebut. Yo kamu mampu membalas. Cuma puncit harapkan acaranya karena dia mengagungkan Rasulullah SAW, tengok hidih harap syafaat Rasulullah SAW. Dan berdubi Mukim mudanya puncit Mukim yang modelat, Mukim yang jadi kebal datun taibatun waratun mahfud yang terharap ke Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Juga berota ada begitu santunan yang yatim. Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada seluruh donatur. Ulu-ulu yang kali kesumbang adanya. Kesumbang kebantu. Mampu dasar dunia mahkota umur 12 tahun muyuk. Sebanyak 77 orang yatim. Dengan biaya 30 bedero. Ini sangat luar biasa alhamdulillah. Jadi yang acara yang kedua bunuh. Yang kedua kali kita bertujuk Pak Kecil. Dan mungkin banyak nabi uang Pak Kecil. Dan aku mewakili di bawah kampung dan mungkinnya. Alhamdulillah limau negara ni kecil baru. Dapat tiju. Nak yang begah aku pun nak bawah ngeran mungkin nak tuju kecil. Kan memang petijuknya walaupun ada tingkat kental bangunan Aceh, tapi cukup dia ucap keberkahan ini. Bagaimana petijuknya? Jadi ini le doa-doa. Nilai-nilai agamanya le ini. Menyo seandainya doa bapa petijuknya diterima, maka sungguh pemimpin yang lebih petijuknya menjadi pimpin yang adil di kaumnya. Manjung masyarakat merasa manfaat. Jadi kalau memang apa juga kan, tapi kita pun mungkin nggak bawa pengen pejiwa, apa dia pernah penabur. Konyan, yang nilai keberkahan yang berubah yang ulama awal pada tujuannya. Jadi yang penting dan nyopi insyaallah ukur akan tak puput setiap nak pengantor pemimpin yang ngampung dan nyop di mungkin dan dia dapat tujuh insyaallah. Nah, hanya mungkin bang masjid, ya kampung insyaallah dia tak puput. Lagi yang kali dah puput
Ya insyaAllah akan kita jalankan. Jadi ada wabah program yang baru. Walaupun nyo bantang dah coba percobaan, tapi insyaAllah nyo akan terus kita laksanakan untuk di kemudian hari. Mungkin nyo kapan yang tak boleh, hendak itu terima kasih kami boleh. Jadi biji menang nyo lembaga hasil baju, orangnya ke-21. Lontuan na beban baju, na tanggung jawab baju nyo selaku imam mukim. Jadi imam mukim nyo kon selakon dia aduk celok gaji nyo. Jadi na tugas hak dan kewajiban nyo. Jadi lontuan na baca kewajiban yang harus bertanggung jawab Allah, nyo boleh sampaikan maklum. Akibat, sebab terjadi gempa dan tsunami ini dia 20 tahun kata peringati orang. Onyo yang ke-20 tahun sebab akibat yang terjadi. Yang kedua ahli ulama menyo maksiatnya tunggu-tunggu yang berbahagia ada pupuk selain individu secara personal tanya ada buat kira ada buat secara sembunyi-sembunyi cuma bukan sama ini wajib mudah ya rumah menyo ada buat selain individu secara personal ada buat nyo atur dan berkat hanya berlimpah dengan nyo tiro. Hati sudah nyo, tanya ada buat maksiat tiro. Kamu tahu, nyo punya nama Allah hati sudah nyo tiro, hanya utang nyo. Tapi ketika sudah nyo hadirin yang berbahagia ada buat maksiat nyo secara berjamaah. Secara berjamaah hanya takut dia kubur, takut secara umum di tempat-tempat terbuka ada buat. Bahkan yang lebih aneh di nyo maksiat nyo takutnya hiburan dengan ketontonan. Nyo hadirin yang berbahagia nyo nepreh nyo sebab dijadikan bandanya. Jadi nyo pengekan dalam bagaimana maksud nyo terlakukan kesalahan-kesalahan nyo bertimpa oleh Allah musibah kepada kaum-kaum. Nyo lagi nyo tsunami terjadi, yang lagi bertimpa musibah banjir ini. Nyo kon karena Yakob pakai yang menolong. Karena Dhaharal Fasadu yang dalam ayat Al-Quran surah Al-Rum ayat putusannya. Mengkhawatir kalau dalam tafsir-tafsir jeladan ini waktu penagakan min pokoknya ini waktu tafsir ini boleh minal ma'asi boleh tafsir ini. Jadi kon karena tak kau pakai kanyo tsunami pun kau maka dalam kesempatannya oleh karena itu mengajak mandum hadirin yang berbahagia padum nada kanyo naleh buah masjid mari kita makmurkan masjid yang naleh melihatnya padum nada majlis-majlis pengajian padum nada majlis pengajian ini perlu tahu mengerti ikut majlis pengajian ini. Baik dipikir lewat ron orang bantakin maksud, yang memecih orang Medina, orang Jumat, orang Medina dan nonton. Tinggal punya maksud paling raya. Tabah tu nak baca buku, tabah tu nak baca buku tanlah akidah roh secara akidah. Yang dipikir ron orang teki kalau bisa yang bertua bunya nyoje ke kafe dah salah. Yang tu raya. Jadi kon baca maksiatnya, beon bayar ke maksiatnya tentang cipu orang Medina tadi. Kon hadirin yang berbahagia. Jadi nyo kesempatan nyo lucok lah cukup. Mari kita makan tak punah melebut. Ajak abut, antah ibadat. Dia peluk talak-talak. Dia peluk buk dari kampala budi pohon. Hana pun hana nyo. Ulama itu orang yang soleh, orang yang terjamin oleh Allah Taala, yang tertayang oleh Allah Taala. Kita dah lama tagumo. Kita takut hang terima ibadat. Tapi ini kita nyo yang hana Allahu Akbar. Kuat bedanya udah banding ngomongnya. Tapi apa yang terlepas di dunia? Makanya kesempatannya hadirin juga. Ya, cok. Ini lagi maaf. Hana lu jak menggurui, hana lihat pun wakon ini. Lagi pun hana upung, pun bangai, hana tak ilmu ini. Tapi ini selaku hak dan tanggung jawab sebagai pimpinan dalam wilayah kemungkinan tinggi. Hadirin yang berbahagia, mungkin nyo dapat sampaikan di kesempatannya. Lagi maaf kita berapa icah lucu. Hei. Yang lagi nyo lagi maaf segala kekurangan. Segala kesempatan juga pada kamu melaki terima kasih balik redakimu karena hadir, karena angkat pahala sama dia tahlil. Mudah-mudahan bagi berkah dan berlipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang dan dapat sampaikan di kesempatannya ikuti atas segala mandunya dalam ucapan terima kasih dan atas segala kekurangan dalam kemah berikan. Harinallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mukim, Ibu Heni Usman yang akan disampaikan betul pada sambutan acara uronyo itu dalam rangka peringati uro kejadian tsunami yang ke-21. Baiklah, acara yang terakhir itu tausiah yang akan disampaikan oleh Gure Genio, Teguh Syukuri SFI kepada Gure, kemohon silakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang Tuhan muliakan, kepada Bapak Camat dan seluruh stafnya, kepada Bapak Mukim, Ibu Mukim, dan setiap Bapak Gesik, imum-imum dalam kampung, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat kehadir pada tempatnya yang mungkin oleh Tuhan sebutkan satu persatu. Kemudian kepada gurai-gurai orang tua dimanapun tempatnya, yang katruk melangkah kena sama-sama kita dan berdoa bersama. Dan istimewa kemuliaan dan insya Allah ikatan persaudaraan perkumpulan yang lebihnya, yaitu kita akan berkumpul kembali sidang jamaah hadirin dan hadirat, urunci kamu yang inang yang agam, mudah-mudi membantu singoh di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya yang ingin lum sampaikan oleh baca doa tapi maduk geborok ini tuku mukim, tapi lun hana lun tuku begari. Cuma nyamuno karena momen yang cukup lagak, cukup indah, menyono perhati uronyo urong Jumat bertepatan dengan ulang tahun tsunami yang ke-20 terhitung dari 2000, dan juga uronyo merupakan ulang tahun ke-10 musibah yang tertimpa saudara gedanyo yang berada di Padupadupoh Kabupaten. Aci merenungkan putar kejadian uronyo 26 Desember 2000 gedanyo sama-sama yang mungkin karaya uronyo tarumpok rasa putar kejadian bak tempat gedanyo. Kipang keadaan gedanyo yang selamat bak otenya. Bek dah pegah yang hana selamat ilen. Yang hana selamat cikahinan tempat. Tanyo yang selamat. Kipang perasaan. Lu merasa asa. Montong tergiang-giang katanya. Lebih-lebih yang selamat geplung gemelawan dengan iung sangkut ditombak kaya ataupun dimanapun katanya. Pasti sangat terasa. Menanti Pak Urono tanggal 26 Desember Pak Sipuling terjadi juga bencana atau musibah yang hidup oleh Allah, bala yang hidup oleh Allah kepada getanya urang Aceh, saudara-saudara getanya yang kejadian banjir timang bak tanggal 26 November Sipuling Pak.
Jadi makanya dalam kasat kita bunuh, ulun tuan juga mengkasatkan bukan hanya kepada arwah yang hina bak tempat kita nyantikkan secara khusus, tapi ubena arwah-arwah korban tsunami awal dan juga urung-urung yang ke awal ini tinggal kita baik saudara kita yang seiman, baik saudara kita yang memang hubungan kerabat, baik saudara kita yang memang hubungan keluarga kita yang ke awal hanale tinggal kita mak kita nek kita abang kita adik mandu takasatkan doa bunuh baca yasin sama dia dan tahlil misal pahala yang kita baca butuh kepada orang yang Bandung yang kahanali. Cuma yang ingin long sampaikan, long lanjut bacut ada Pak Mukim bunuh naikin ke mungkin. Oh ini. Karena bunuh pu yang ingin long pegang kagak orang Bandung. Ya. Cuma be hana mangat ngerti tuasi kagak yudak long pegang hati bacut. Sipu mentang yang harus diingat Pak Roy. Munyo atangan hana diingat long merasa ukenyo ke-22, ukenyo ke-20, ukenyo ke-20 hingga seterusnya dia nak umur mantap. Taduk lagi le taduk tak apa selesai masalah. Sapu dan tinggal sapu dan berbekas dalam hati. Beki long pegang. Tak peringati uronyo. Nyo secara umum agar na bentuk kebersamaan kitanya ngot ini betul-betul kita tinggal kepada yang kahane kapudahlah acara yang lebih rupa yang seharusnya bukan tidur-tidur apa yang kepudah. Setiap saat kita melakukan kebaikan, tak sembahyang, tak puasa, tak baca zikir, tak baca Al-Quran, tak ja'ul, tak suruh mandung ubena kebaikan yang kita buat guna terserah tinggi dalam hati hadiahkan pahala kebaikan yang kita punya orang yang kahanali. Uronyo secara khusus kamu doa urangnya. Menurut long tayang bunuh tempatnya lebih daripada situ ribetro yang kubur masali. Urang yang mi yang tua, urang yang ayah yang berbahagia, urang yang tak selesai dengan hubungan dengan dunianya. Di ketika orang yang 2 tanggal 26 bulan 2 tak selesai hubungan dengan dunia. Boleh jadi orang lain yang pemutum karang, boleh jadi orang lain yang pemutum maksud dengan bijak oleh Allah. Tak selesai dengan hubungan dunia. Begitu pun hanale orangnya nyo adalah menjadi satu nasihat yang cukup raya kepada kita yang matangnya. Dan peringatan yang cukup besar kepada kita yang mantang udah lebih-lebih yang selamat daripada tsunami. Munyo memang hadir kepada peringatan, maka ate kita mi, ate kita ayah yang terus lebih terus nibak batai. Nyorong kata tu, ulun tuan sendiri, iban yang nganggap dia urun. Long tu hino bunuh long baca doa hancur long baca kami. Padahal long kan hino long urun pula aceting. Tapi ketika hanya long kalian video saja, lebih-lebih long doa long kasatkan ulang seolah-olah arwah urungnya. Kita rupreh-preh pajak urung yang mendengnya tinggal kelong pajak tinggal kelong. Awat dia hadiahkan doa seolah-olah urungnya gemuruput doa. Gemurubot kebaikan yang dikira kibarnya. Orang yang saleh, orang yang mulia, yang kawal kita saudara kita yang mungkin yang pupuk dosa orang yang tertimpa musibah. Kiban perasaan dengan doa yang dikira senang orang. Makanya unit cek pribadi orang masing-masing. Lebih-lebih yang ayah hanya korban tsunami. Nek korban tsunami, anak korban tsunami, rumah korban tsunami, lakma korban tsunami. Anggota doa ke arwah yang kahanale, hanya tersentuh melatih, hanya merasa lagi pura-pura saja. Begitu hubungan roh berarti dengan orang yang kamu tahu yang secara hubungan rohani.
Bayangkan. Long sendiri awak dalam ratu bayang. Orang yang kabeh hubungan dengan dunia. Kau selesai. Muyuna buat kebaikan le orang yang kakek selamat. Bertanya yang bertauhid dan kebaikan tak keren tu katanya alhamdulillah. Tanya yang matang udepnya kiban. Yang nak hidup kesempatan oleh Allah kiban. Karena peringatan kan ke orang yang kemana? Peringatan kan ke orang yang kemana justru kepada mereka. Ingat dan Tuhan guna tunggu mungkin disebutkan satu ayat dalam surah Ar-Rum ayat 20. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ba'dul ayat dipegang oleh Allah telah nampak kerusakan nepedu ancur bungonya fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Dikala di laut teruk guna darat. Nah yang butuh guna. Nah yang gujuk berarti kum kemarau. Bermacam-macam terjadi di darat dan di laut. Kerusakan yang terjadi yang pakar langsung dipegang oleh Allah Ta'ala sendiri dalam ayat bima kasabat aidinas, dengan sebab yang dibuat oleh manusia-manusia yang menterdeknya. Tujuan oleh Allah Ta'ala ngijuk kerusakannya dengan dipancur pemoyong lebih gempa, lebih banjir, lebih balai. Tujuan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya oleh Allah Ta'ala geperasa kepada orang-orang yang mantang udek, orang-orang yang merasakan musibahnya sebahagian daripada akibatku yang kami pungut muka dengan Allah. La'allahum yarji'un, semoga dikembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Cuma menoleh gejok tsunami lebih paling daripada tenggelam tsunami. Lebih gejok banjir oleh Allah lebih pro akai kita orang daripada tenggelam banjir. Horja hanjit le ayat kena lihat horja thong deh hanadi. Maka bunuh depu 21 nyo peringatan tsunami nyo untuk tak ingat kembali kipan tidak biar awal supaya ngajib tu nasihat bagi kita yo. Baiklah tak buat dosa dengan Allah, baiklah tak buat dosa dengan manusia yang kalian katakan tak buat berkan dosa dengan orang yang taubat tak tahu 20 nada tak sampai gulung teman-teman harus buat taubat nanti dua kita nyoba buat dosa gulung teman-teman Allah saja dosa itu dosa dengan Allah, apapun dosanya, serai apapun melakukan ampunan Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Tinggal sembahyang, laki ampun Allah, kabar sembahyangnya. Tinggal puasa, laki ampun Allah, kabar puasanya. Barakan bawa rejak yang takut ta'alam kabira, tinggal minta email dosa ya. Munyo hana minta email mandung juga dosa, hana email sembahyang dosa sembahyang yang si. Betul, sembahyang salah, sembahyang hanya ini main bah sembahyang, dosa itu. Pakai puncak pun bagi ini, kecuali kajian, sembahyang kadang orang kubur, puasa kadang orang kubur, kewajibannya kadang orang kubur, hanya ada jamin. Oke, tinggal amalkan, tinggal sembahyang baru dosa, tinggal puasa dosa. Tapi menyoba hari kerja, dia kubur di sana. Pak nak buat hana doa, hana suai dengan lapiku jangan kayak rukuk sujud. Sembahyang hana dikira. Watai hana kira sembahyang hot aja. Umur 80 sembahyang tang. Umur 70 sembahyang tang. Umur 60 sembahyang tang. Umur 50 sembahyang tang. Hot aja. Kipan tak dekat dengan Allah. Semakin trek kita yang hino tamu dek, semakin daripada drama. Urang yang kahana yang lupa. Padahal naumu itu buat total 50 yang cepat dengan Allah dalam balik. Naumu meninggal 50, berarti dilikatnya umur yang cepat. Kita yang tahu dia nyon. Kaki jok nasihat sebagai peringatan musibahnya. Hanjik kena tak hot aja. Makanya sabe-sabe dia kita yang buat amal sering dekat. Tapi musibah nak orang meninggal bahkan hukuman lebak nasa
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang hana upong dengan kalimatnya. Muna upong dengan kalimatnya hana ke. Muna upong dengan kalimatnya lo rasa tidak orang yang meninggal walaupun kan saudara saya. Ya gitu. Muna saya tersentuh dia pasti ya. Ya Allah. Maka yang dalam surah Al-Baqarah, walladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah, musibah dari Allah, qalu niscaya urang dikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada dipikir utang hukum, utamanya inna lillahi, awak tanya musibah, apakah saudara ditanya ataupun tanya musibah ada enggak kuyukun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Utamanya kan hanya sekedar ucapan yang ayat Al-Quran, tapi yang paling dalam utang munyo kata kenyan pasti menggetar hati. Iya kaya munyo kata pendosa, berarti menyatakan kata-katanya karena awak musibah hanya getar dan hanya ya berarti kapunuh dengan dosa. Jadi ingat, menyatakan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak dikem demikian, hanya tergubah hati, berarti urun kapunuh dengan dosa. Dan doa hingga udah mati dosa dunia sehingga membacut halayo. Inna lillahi, sesungguhnya kamu lillah milik Allah. Oke tengah kurun mandum-mandum kamu nyo milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan mandum-mandum kamu kepada Allah akan kembali. Tayo mandum akan mati, tayo mandum akan mati munyo gede tahu Allah Ta'ala hana pun lagi sedeo. Tapi di ketika dia kata Allah mandum akan gesidang di Allah, getanyong mandum di Allah ku yang akan jok ke sedeo umur 80. Munyo seandainya urun di antaranya yang selamat di bak kami, tapi hana utama kebaikan kepada Allah, munyo itu pun lebih kat awal mati yang silau kami hana lagi tak waktu satu kamang deh yang rono yang kan waktu satu utama yang selamat dari tsunami. Munyo kebaikan hana utama kepada Allah, taubat hana berarti kan tamah dosa selama 21. Ur yang kami kan hana kata saya baru kau dalam budi awal duk nang bisa tanya kami tamah 21. Nyoli tahu ini kibandi. Makanya dosa Allah, taubat dengan Allah dan tunaikan bakti buta yang kalian tinggal. Qadha sembahyang, qadha puasa, jabut kembali yang berkumpul ada. Oh dosa dengan manusia. Lako ngam permoh lekemah. Permoh leko lekemah. Urung cik dengan ngam cik lekemah. Ngam saudara lekemah, ngam saudara lekemah. Ibad-ibad ngam selingkah lekemah. Munyo hana selesai saya pray. Azib akan dibetul dari Allah. Karena akan diperasa. Nyo ada yang akan diperasa. Ada dua betul dan akan yang akan diperasa oleh Allah. Bak pada kuah keberatan hijau banjir sampai nak rumah-rumah sampai orang yang haji tahu rumah tinggal di bawah yang boleh dipuk liyudikahum ba'dal ladhi, yang hanya sebahagian diperasa oleh Allah. Kenapa sebahagian tok diperasa? Dibayangkan yang diperasa itu. Yang tujuan diperasa yang merasa. Mamunya kalau diperasa oleh Allah hanya merasa saja. Ibadah tentang hana le perasaan deng. Kalau dia main udah belum jajak pakai perasaan hana le perasaan Allah hati. Akan tak khem dengan. Makanya harus hati-hati. Pajan cik hidup mandung di Allah. Yang singo awak teh gitu dalam alam barzakh, menantruk dalam tubuh bahkan di ketika sakratul maut pun jinan akan geprasa mandung di Allah. Uta yang ditanya kubur geprasa mandungnya. Cok lihat jinan. Nah, dapat balik. Yang kedua kita yang naun bakai, nak kita yang nak tinggal dalam doa punya alhamdulillah. Nak tinggal di bang, masyaallah, astagfirullah. Tapi nak tinggal anu yang berakai nak kerja umur anu. Nak tinggal rumah yang soleh, nak tinggal tidak kau yang soleh. Nak tinggal saudara yang berakai tinggal gede. Tak kena. Pembantu yang nyahana kakinya tidur, top 4. Tak 4 hana tak 4.
Payah depan. Orang yang tidak pun belum. Keliak kena alah tengok mata. Alah. Paham mati. Kami. Makanya harus diingat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika ada pengakuan dengan ucapan takzir, dengan anggota tubuh saksi, dan dengan hati kita yang bunuh. Dan izan saya yakini mandum kita yang milik Allah, dan mandum-mandumnya akan tahu bahwa Allah menyomenang kita yang harus tak persiapkan bekal sidolong kita yang kepada Allah. Memang musibahnya takdir Allah. Yang dua tapi ini, pokoknya ekosidah tu. Yang dua, itu kena begitu. Memang musibahnya takdir Allah. Dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Hanya tertimpa kepada Firaun suatu musibah kecuali dengan izin Allah, dan takdir Allah. Makanya pakkan tsunami bagaikan takdir Allah. Karena kalau pilih oleh Allah, pasal pilih ni laut baik laut. Pilih Allah turun laut semua. Kalau dipikir urun-urun ini kamar dulu. Yang kurang bagaimana? Nyo tanya yang kedua ada pentas. Yang urun-urun yang duduk iu patika mentumbat tanah boleh depu. Yang menyodron urun yang maksiat ke Allah. Urun-urun yang maksiat dengan manusia. Yang tanah yang dalam duduknya hanya rela. Murka itu dong. Murka itu dong. Dong hilang. Nyono urun maksiat hanya bertobat ke Allah. Nyo tempatnya ia saksi tengok. Dong buku dosa dia hanya rela. Bahkan setiap orang lagi timba Allah ni tanah. Ya Allah Nabi kita hamba drone yang paling yang murka haita ibadat drone lemut baik kata makhluk dong wahai kumau baik piu dia boleh lebih nanti bala maka budak laut itong kon pak long ipadang senang-senang wet roy no namu terus berat-berat tapi masih sudah nak lebih di dong kena dah baik wahai laut katanya makhluk dong menyogok dong dong bidin kayak dia maka budak itu bidin keluarga tu kita dah bidin. Tapi mau di laut, awaknya karena di udara. Makanya harus hati-hati. Maka dengan momentum acara yang kita punya ujian guna hikmah. Awak kita yang tak ambil hikmah daripada musibah, maka menuju dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, setiap orang yang beriman pada setiap perkara seorang itu mengandung kebaikan. Yang ingat. Setiap orang yang beriman pada semua perkara itu mengandung kebaikan. Tergantung beliau. Allah Ta'ala menunjuk kebahagiaan kepada kita. Syakara dan bersyukur. Maka kebaikan. Gejuk harta, gejuk umur panjang lagi. Tak bersyukur. Dengan tak buat kebaikan, tak bersyukur. Makanya kebaikan tadi. Umurnya kebaikan. Kesempatannya kebaikan. Hartanya kebaikan. Nanti benar Allah Ta'ala gejuk musibah. Bertimpa musibah kepada mereka. Maka benar dia innallaha ma'as sabirin, dan bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Benar dan itu ayat yang menguatkan. Benar bersabar. Ketika bersabar, musibah yang jadi kepada kebaikan begini. Dengan benar bersabar dan tak ambil hikmah, la'allahum yarji'un, kita kembali ke rumah. Lu matang bersama oleh Allah, ternyata disayang tolong oleh Allah, letak dosa untuk taubat. Rupanya kedua waktu satu kebi yang umur tambahan hanya tak taubat. Ulang-ulang ni, ngan saudakkan dengan manusia, dengan Allah ulang. Mamanya dengan Allah tak ulang saja. Kegijuk kasih sayang Allah kepada kita hanya tu, yang keduanya. Menyangka udik sampai waktu satu itu orang tsunami, berhasil kabel meninggal saya mau tahu deh, hanya utama kebaikan, hanya taubat kepada Allah, mumpul ada tenda. Yang ulang-ulang kasih sayang yang duduk oleh Allah hanya tak pergunakan hingga kasih sayangnya hancur kepada nikmat itu dia sudah jadi kelaknah yang itu gara-gara apa kamu dia lebih sakit. Makanya oleh Allah dalam hadis kursi bahkan dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam malam yakun kula yawmin fi dinihi fahuwa fil san. Si berangkat orang yang hanya utama kebaikan dalam agamanya setiap orang, bahwa filuksan orang yang berada dalam keadaan kekurangan celaka. Pamangkana filuksan orang yang berada dalam keadaan kurang karena mau khairan mati lebih.
Makanya punya fikri tamu dia puronyo dengan tamu dia tengok. No puronyo ya tinggal sama dia kali. Tadi mau ceramah tausiah rumah punya fikri dia tausiah dia kena lihat kali. Punya tengok punya hanap tamah kebaikan daripada puronyo. Jangan kan tamah sama mentang mata puronyo mata tengok. Yang berarti kau ada muda. Yang kanan waktu khairan Allah Taala yang tidak nak hati bersih. Mati ni dah tu aku tak tahu dek mah. Pakai yang pot detik tu hai dah jauh. Jam pulang bukan kubur. Nyo tengok dari pos itu masuk urung nyo ke pos. Karak pos itu kaman dia. Dia putar kubur. Udah Jumaat tanggal 26 bulan 12 keluarga kita putar kubur. Long baca zin, tamaniyah, tahlil, bingung pek-pek kubur dia selesai. Tak boleh ke anda yang ni. Orang nyo bukan kubur. Nyo raga benua kada hangat mak kubur. Tepat ni. Nanti uringan. Bukan kubur di luar itu. Dan seterusnya sampai dalam mata bukan kubur. Mandum akan minta pertanggungjawab. Di urang di malam 20 putih. Sini naik mentang kita yang harus punya. Harus punya. Awak kita yang tak sia-siakan waktu yang hidup di Allah. Beri tepu makanan yang ni, baju pakaian yang ni, pakai tempat yang ni, jajak kasut yang ni, rumah yang duduk Honda. Macam-macam yang kawujud di Allah yang mandung singoh di esasi atau but drone jurok kiamat. Dia dah berjauh. Orang yang tak kena cuba. Yang bu yang saya pajuh tu esasi di hadapan Allah. Bukan esasi. Ipajuh nong ya Allah kan ibadat kerawat. Padahal dijuk makanan kuurnya untuk ibadat kerawat. Tapi li semuanya tak tiga ya pokok. Ya kena cuba. Belum saksi ya. Bukan. Muka. Yang tanya hotel jajak yang punya drone urang yang bukan Allah handrela tanah dengan bidang. Mah di berapa saja. Ikut nama dia. Di pura di malam monggo tanahnya itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Anta tamshi fil bahri. Uranyo kata jak turun blok-blok. Lumpat-lumpat tu ada pukul. Mandi lumpur mandi. Macam pukul juga kan. Mulut kalau jalan pukul tu. Pingak bila kau pingak di rumah poh jual kun juga mumpat tu. Pukul kan. Anta tamshi fil ardi. Uranyo kajak dulu. Wa masiruka fi batni fitna. Tapi kat tempat lampu lu. Ingat. Ikut tahu dah anak baik keluar dah. Jom rumah sidau hana ramai. Tekaloknya tempat dia sidau. Anak baik itu rumah, rumah kegelapan. Anak baik itu wajah, rumah binatangnya. Binatangnya yang penyukai. Dok bicara tu, bukan dah. Ini enggak, mau nyodo dari mana tu? Kali mau nyodo kedi nyokan kita kubur yang lagi yang. Tak tahu lagi yang tamu doa tak ingat kembali rumah. Lo enak apa perkembangan? Waktu satu utama umum dari tu. Masih bang, 6 tahun. Urinya kan ada macam, kaya lupa aku nak. Nak umur urinya dah pemang. Nak umur urinya dah tu. Tak kau nak umur balik bang dah. Tapi bang dah tu ni umur dah tu. Bang dah tu kaya. Mang punya fikri kamu tanya lima umur dah tu. Selamat daripada kata mah apa sah pun kamu. 50 tahun. Uri 50 tahun dia. Itu tempat dia. Menjak apa kecil mentang 6 lah dan tempat boleh goreng. Lewat. Dan ikut dia mentang kau dia pekan lewat. Dan tidak tiga gua hanya pakai helm macam yang coba 4 penteh dah ni. Pakai hanya tutup nak ni. Yang itu ya. Yang matang kita semula. Matang kita tulak pen di turbai selesai. Kadang-kadang. Matang kita tubak kadang-kadang. Matang kita peluru dengan play nak bantu kita hendak. Tengok patah. Kurang banget kita. Di ketika tadi lakukan suatu kesalahan mungkin. Kesalahan yang Nasa bantu, nasa dan tinggi juga. Nasa pun, tengok nak pun. Ji kedua tanya kedua, ji kubur salah, ji hukum kedua oleh Allah, tanya kubur salah hukum kedua. Apalagi kita tanya urut dapat kubur salah. Makanya tinggal orang tuan baca tu, si plong nanti. Buno letungku mungkin nak sampaikan mulia ingat. Masalah gujuk musibahnya apa kau? Bima kasabat aidina gara-gara perbuatan maksiat itu tadi. Ilmu ingin utama betul mungkin tak hanya berkaitan begini. Maksiat yang lupa dengan itu. Maksiat adalah sesuatu perbuatan
yang dilarang oleh Allah, yang bila tak tinggal ataupun tak puput perbuatan yang dilarangnya, maka berdosa hanya diri kita ini. Tinggal sembahyang kalau buat tentu bunuh. Hanya ada sembahyang kan, yang gekun maksiat kita dengan Allah. Yang pribadi kita dengan Allah, dosa. Tapi kemungkaran nyo adalah satu maksiat, sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang membawa kepada dosa lain yang mungkar itu. Yang beda maksiat dengan mungkar. Tinggal puasa dengan pribadi yang maksiat. Tinggal sembahyang dengan pribadi maksiat. Di ketika tak puput sebuah kejahatan, sebuah keburukan, sebuah dosa, dan dengan dosa yang berdosa oleh lain yang mungkar itu. Makanya dalam hal mungkar itu itibidlah sebuah hadis, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Si bulan kata orang yang kalah kemungkaran, kalah. Bahkan karena barang ini kalah kemungkaran, falyughayyir biyadihi, ubah dengan kekuatan, kekuasaan. Nah, wenang ubah, lah kampung pagi si ubah. Nah, rumah judi belekam yang pagi si kekuasaan. Fa'ilam yang tadi hana mampu kekuasaan, hana kekuasaan yang nanti ilmu dari itu pegang. Niat dosa menjadinya hadir baik pegang. Itulah tungku-tungku dan kalangan para ulama. Fa'ilam yang tadi hana mampu pegang kerja lebih tinggi dan juga lebih high. Udah dulu. Sabit palbi menati. Tiga kemungkaran dengan hati. Watai tak kalah urung tubuh buka urung main judi. Urung main judi, urung goyang-goyang, ingat urung ino ada pakai jebak bila ina bajaran yang mungkar. Walaupun hanya buka tekuk kawan ni, yang dalam hati dibenci begala. Tapi yang tingkatan iman yang paling lemah. Makanya benda mungkar adalah perbuatan bunuh yang memang otak kubur dosa lain. Contoh tu. Tayo mesti. Na aninam, na ane agam. Ketika anak bertanya hana terjaga, hana datang ketika kubur masjid dalam kawarame. Jilbab kan pakai lak-lak di sini. Tayo ulah ibadah. Sembayang tak benar. Anak lagi yang pakai dua betak jak-jak ke agam gunung butel gunung telawah benar luarnya. Kadang-kadang ikan dan ikut bersama. Banyak mampu jalan. Wah, jalan kali. Aku yang itu kemuka. Gara-gara dibuat bersama. Pendek tak kurang mana tunggu. Main dong pakai badiah-badiah rau tumpu ada rau pantu gunung butel gunung telawah tak sana tak juga kalah. Jangan kadang-kadang tak salah surah. Karena hanya mungkarnya. Barang yang itu kepada wajib tidak. Maka mulai hal ketiga menolak. Watai ketimpa oleh Allah musibah mandung turunnya hal salah ketimpa. Ini hal ketiga salahnya yang bersama. Dibiarkan kadang. Watai kenal baik. Oh lupa hana mampu. Paling burung-burung berbenci. Baik dukung. Baik dukung mana. Makanya ingat. Mandung bertanya nahak mandung kepemimpinan. Tanya legelung, legelung. Legelung ni sekalian promosi. Legelung yang matang jerau. Dari ujung hingga ujung kaki, long matinya pemimpin. Ada long pemimpin, tanggungnya punya long bubur dosa, mata long bubur dosa, bubur dosa, tanpa untuk terima income lo, yang long tanggung jawab. Long kau yang nak berumah, kamu tak mahu tu, boleh tu berumah. Long kau yang nak kipan balik lelaki kanan ni sabar, kamu tak mahu tu. Lelaki long kanan dua, lelaki long kanan he, kamu tak mahu. Tu apa tu tu, kamu tak mahu. Kaji tu sekde sekretaris. Bukan sekde sekretaris kita. Kaji bangsi, kaji rupimu. Ini pak teman. Ubahnya apa masa mau teman tak dan menjauh. Kaji bangsi, bangsi. Kaji bupati, tabah bupati. Kaji presiden, tabah Indonesia. Kaji itu kan. Kenapa kan bukan bangsi no? Mungkin lu tak. Yang namanya mungkinnya. Punya kali kepegang lagi bunuh hantu sama turun ron yang salah penglian dia ni juga. Ron mesti kelau. Apa jadi nak berkun dengan rumah tangga? Jangan kene dewa berkun butuh bahana ni. Tak boleh pegang tak punya tanggung jawab. Ino urun ron jangankan untuk tajuk tu guci untuk ibu
Ngani ni mau hai MBK. Leyak ha mau kan. Oh iya, anu na lebih. Sampai kalian nak baju yang kesal. Yang cuma kita yang ngapakkan anu ron benar. Gara-gara ente tu kadang suka lumayan ada yang nak dukung nak. Pero banyak kaya aku. Kubuk kalau. Dan mereka ada geran. Dan semua itu lama yang akan berlaku. Percaya di Allah. Jok dia tinggi kalau mereka. Kung kata, punya kata lagi hari kamu yang nak balik. Kami tak. Yang bawa nyoba kami punya betul. Yang betul kamu sibak. Hai, tak pun hanya ni. Pakai mau ni. Ya, pakai nyu betingan. Nyu di tahu nyu guna berubah. Bersama-sama bukan kau. Kaitlah tibit bahasa anak dosa lun kamu rakalun nyu. Tapi juga balang belum. Allah yang membuat dosa pilung pun darurat ni orang yang boleh dalam syurga nanti nak kunci syurga. Hanya Nabi Muhammad ada kunci syurga. Yang mana Nabi Muhammad syafaat itu oleh Allah untuk dan mau nak syurga. Dan kunci syurga hanya di pulang-pulang hanya burung biasa hanya. Yang bahasa ulok-ulok lagi ya, menyuhana raja apa? Mana buka? Apa tidur kafe? Komen. Makanya harus hati-hati. Harus hati. Tanya yang nak anak sudah dua nyukai terjaga. Dari banyak menjaga. Karena menyukai yang hitam. Bosok karya bosok tinggal dorongnyaเป็นhitam takut luar kau lagi. Tungku cek je yang pakai kacamata kan, yang hijaunya gitu ya. Hijau kawi yang dalam nama pipi. Tahu kan? Gupugan itu punya banyak dosa tu mana dah tahu itu hitam. Umum baru buat pemong hitam ni kan? Yang hanya dikat drone yang aku dengar. Yang salah drone. Pakai dalam agama Jepang you dari banyak you. Pakai dari banyak you kadang tadi. Lu tayu dari banyak lu tayu dari aku balik kat saya tengok. Itu di buku dosa yang bertenjuk gerai. Biasalah. Umur jodoh kami puno ilmu agama untuk sembahyang untuk puasa. Umur 10 hatem you pak. Sehingga bikin sembahyang sampai balik ini ketemu sampai cakap. Yang sembahyang hanya di sembahyang no itu kontrol tengok. Boleh ke polisi dom ni. Yang lagi sembahyang aku dah minat. Ternyata umur 15 tahun kau balik mantan kerutak ni. Apa tidak? Untuk cobaan ya Allah Taala aku bertanya. Hanya ditanya batak. Yang baru ni. Hanya tanggungjawab tu hanya dosa ni. Dari banyak kali. Tapi punya orang banyak nak pergi yang jual HP kajak, jual kajak yang 4 peng yang penting dengan kamu rumah. Nak pegang adik kamu. Betul. Pegang ni. Orangnya utak dia. Itu yang sampai demand tu duding. Tak kru utak katanya nak putus bagi pelajar yang lagi kah? Tinggal dia tu nyampe garam tu. Tak berarti nyampe dosa kah nanti belum tanggung neraka liya dan dosa. Hanali. Kami talak do sampai kiamat punya hana upah talak do. Tak pegang upah. Yang harus diingat. Kayu orang cek umat ilah yang banyak anak kuno anak kuno ilah kabe. Tinggal itu tepat dengan tepat tu nilai tu tepat. Hai buta do kati kok ni pun tepat nilai tu macam tu. Baik sampai tu kok tu. Kok orang ni tu. Ngan buta kok yang tepat dengan aku. Drone tinggal kan ada pun drone balah tinggal kan ada drone trek. Itu kok ni roy menggerak-gerak dia. Tengok nak bubuh 60. Nanti capres makanan tengok. Capres kebaikan ani pikiran boleh capres. Yohana, ya keren ani buka. Yang sabar yang judi, yang dinong gero dukui yang gero. Tengok nak bubuh ni. Ji mau mangat ni. Tengok mangati. Nak bubuh mangati. Kita kamu tidur di nangkala nanggung datang. Makanya kami yang buat polisi yang kamu muliakan. Momennya adalah Tanyo tak ingat kembali dan tajuk hikmah yang luar biasa. Kasih sayang Allah lebih panjang kepada kamu untuk yang kembali kepada Allah. Yang nak dosa tobat, yang dosa manusia lagi mah manusia supaya kita yang selamat. Anak terjaga masing-masing berjaga kok. Siapa kecil kadang mandu lah jaga tengok. Kan juga kecil bang. Yang nak kekuasaan aturan dalam kemungkaran dulu. Tiga.
Tapi punya maksud secara pribadinya hom yang tahu ni. Hubungan dia dengan Allah ini. Pasti mau gak ada gitu. Tapi punya mungkar dibuktikan hanya ditegak dosa dengan. Urun drone urun sih. Biarkan anak di dalam mati dipakai pada kita tidak ada ikan kalau negok dan mungkar. Moyo hana urun tegak mandum berdosa. Pagi anak tegak dosa dukui mung dosa urun yang kalian tak mandum berdosa. Non gara-gara anak kita. Jadi tumpuk dosa. Maka oleh karena demikian, karena dia juga urun Jumat, mudah-mudahan yaitu dengan acara yang kita buatnya ingat kembali kepada Allah yang barangkali mungkin lemah pada bubuk baca dia bersemangat kembali. Nawat tete api kamu dek segala mati, baik ni dalam masih ada je ni napakah, nama kebaikan, napakah baik, harapku. Mati kan. Jadi wakma, isi tak mau wakma, yang galak kubur. Tengok, pakai urun pegang urun pegang. Orang dia urusan dia, patih urusan patih, hang patih kita. Kalau dia, baik nak kena tengok dekat rumah, kalau patih hang pelai, nak pelai ni. Orang pegang nanti, dia pegang anak kubur sama dia, berat lah. Kau pegang orang macam, lo mau tahu kubur pegang, dia pegang anak kubur sama dia, berat lah. Kau pegang anak kubur lain, dia sama dengan. Makanya menyolong lu berarti penuh. Lagi ada pegang. Menyolong memang karena dia minta maaf kebaikan, baik gara-gara rupa yang tamu dan mereka itu mati itu ya Allah tamu surga. Adapun hal itu tamu neraka. Hai hal yang pun mati karena tidak neraka. Namu tu mesti apa tu bro? Antu dia bagal kau ini. Namu dah kedua tu. Dah kedua tu boleh paling ditakkan. Kurang 15 padu. Padu? 12 tongkaman kan. Itu dia pun ada sama tu. Ada kebek, kau bilang kebek. Mungkin kamu neraka, itu bakal ukuran dia bakal besar. Dia kamu pedi, kamu tahu nama. Dia kau endam untuk permohon jaga dalam kau endam anu mati pai jaga dalam tabur mati dalam namun mau keluar mati. Udah juga mau dah pergi dah. Lehai mau. Oke, bakalan dulu. Kau mati. Makanya ni itu dalam mati punya tekedi tengok makin tren muda kita mak kebaikan, bahu dah merepot taubat. Mang kira-kira kita mahu dek le tak pasal aku punya tu beda tak. Hai aduh tak bakal. Mudah-mudahan kafa bi mauti wahidah kumadalah kematian orang urun yang kahana dibujuk nasihat bagi kita. Munyonya hanya nasihat tapi hanali nasihat kabeh. Tapi tinggal di mati itu tinggal di mati tekan ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang dulu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Syukri yang akan lebih rusiah kepada kamu Mandum. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya kita coba Alhamdulillah bagi kita yang berhadir dan disampaikan kepada keluarga kita yang Mandum. Kamu ada nama panitia pelaksana peringati Uro Ulangut dan di yang dua perusahaannya ada segala kekurangan dalam kamu persiapkan tempat dan segala macam. Kamu melakukan maaf berbeda kepada seluruh jamaah yang dipilih dari Purung Poh Kampung yang ada di Masjid. Mudah-mudahan acara yang lagi yang lupa terus-menerus setiap tahun kita peringati untuk benang itu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tuhan selaku protokol atas segala kekurangan kemohon maaf. Akhiri adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.